Nyamenda? Tebango. Mbiyande? Naki? Mbiyande? Mario karibu. Na tete nkaransa para gai. Kina metenda rogo charende nyako kuganyirira. Mbiyande? Mbone gali yankiri gabo. Ari gutrumbuka igarenda. Ngambe na inse mbona na yererira. Na rure bafu. Na nabikira nchanga ibere singencho. Rogo sitindi kwenda ka. Base minuto kwenda. Na wewe. Ombia. Finally. Na komiri. Nchen na iure buya bakarome. Karangi ya kwanza. Iga. Ni agingia. Iga. Mbuate ntalire. Use na gotareire. Ntalire buya. Iga. Siko change. Ya. Bone nkyo kongere agiga buno. Use gaichango tarete iga. Neki abantu ngara. Mbia bare? Toturiete tu ebinyorebi. Abana kuna kiwate ebi mamume. Aba kwa ibire ninje bwa kandi. Ango tayo. Haya. Ango mayote. Tata kwete kana. Pore gaki. Pore. Toka ndarende ngarende. Ngataraka. Ekara ngarinde kende gawo. Ngwende nore pa. Ya. Nayo kuimoki. Ibintu bire mauna bona chikuimoki onyore nasari. Wakuonire kene. Tikakumbogori. Iga bona to karanga no na 50 na tira ngike para umete gwika ngike para eyune ira mbona tena ikira nikira rituko saa 12 na tira para Tuanza mapema mona. Tuanza mapema mona 50. Ndarika no ro gwikanga. Bose aye numuntu kwari netendere no gwati chibase chisuguna ine bogeka kai. Chibese nimbo atara kimbono lende ekaro kinjibwato yani okungayereri. Tari ngengo kwayeria inga no 50 ga ndire para rogo gagu ndichikangu mu isatoiga ntirimboke. Bono otiro ntige gaiga ngoganyuri chikangu. Bose ngochandi. Ai nago tabira ro mino nkurara. Toro chienge bangete ngochandi. One ken. Oranga ina rende. Nchingo ko ngai nandi. Bun orandikere riga ningo monta makara. Sawa, unoko ngaina ebati yawe gona yakuru. Twakora nire. Bono nchitintete ko ngaina isengencho nende ntete nchendi nendege. Ndaiga bono mete empango nere yumbwate. Actually kina cherete ndole kutobange empange yu. Kera ntete ko korusirisa buka baite. Sawa bono. Tengorusiga iga lakini nae mpaka oro kietuna no tete korurisa mpaka buebu atenda na ki. Toro china nintete korurisa. Toro china chakire mapema. Nintete koruga iga umete. Aba iwanza mapema na 50 kange kwaraga ni 50 ne chibese chinge 50 bono ninki 50 bono ninki asi 50 ninki bono nda bwata mandazi no nata rugari manya go mandazi oka ukange gwakara na kiyo kange gwatiga nkino le paginga ngende nchenjiga twende town ngogolere chips no le nengo ko iga nekinja ye town ya bono kumete kwachira atambe abantu bacha kwantebe kenyuro tokora chakere ruguru gaiga arafu na kibara manyetu na bono na bono no bwate sentocho totanga isa mpaka gotorekane na iga nali babo kitamtamu barakobwe sawa igobo no ndago tora timbo ko chimino aba mino no akari netise somo bwate ne chimbe mama tabwati shida mama boko ngumbo iyo ye bono nchengo taba kayongesa twende nkie pagi soke nawe sawa ngala iga bono kuna tie na igo mutumbe na Sana ko. Mandazi na rom. Minto kurai wangeye. Vikiyang. Mandazi. Sukude ya completo de kama mandazi atayo. Kama nyereri nelinda. Ndio kitu manyo. Handa. Ndio kutona ko Syria. Esta vitu ibure tu akini tu na yo kulia mandazi zuku. Ndio kibeza. Jara tengo ko ino zuku kuna renda litu mandazi. Abakandi. Ya ka ngu mano lengo no kuna wacha ka na ko mandazi ndio no ndo ramu. Kamo. Ya bango jingole. Lakini yoko wara zuku kundi ni diansu. Zuku okoliros. Okoliros. Yani ndio kile anje taba ndio koros. Amafuta nara gutizara. Oje kwa wati kwa kachinye nini. Mata kwenda kutoka mandazi yake. Kwa tumeka sana. Tumeko. Afli msiko tigara nyomba.
Ndo natara bako yangu ebangi. Ande tina kumanya ningi. Yara baro siria mandazi chiso kukweje. Biko bebe kesa. Mwana tso kwara. Wako bibeke bisini niza. Rojo. Aromba tena. Wako rosimo inene okulimo kwa. Ai koli amange. Koli amange. Madengo barole. Ngo bale role nga. Mundra wako bole no ko bole. Amandazi arenga kwali karo kwa ndamuso. Aha, mi kayo no no yo. Amange sa. No fi mo ha. Akinya masini nyao cha kweli. Akilene. Katia chapa dina mandazi ndio ndio. Oya. Chapa tina mandazi. Wasinyo. Manya tia gara. Aga kwa. Yansi ndi mayongo penyora. Kinanyora na kingoli. Ana yoro kwa ko chupa tipo jose ni wada wano ansa. Ai wrong with him. Ase ocho konte bina chora lindazi ni chapati. Una koli lindazi nganya de chapati. Akadi ndasi kanyere. Kyan. Nga no muisanga. Sino ese no bugali ko sai. Muisanga. Muisanga one. Bugali kerenye. Lakini muisanga sino no ali apa arukira malieto kaka. Oka nje bya 1 2 3 na je ko yura Nairobi. Buruburu phase 1. Kayole 1. Ani? Acha sabantu bali asa bantu abangaine bakome yani okanya abantu abangaine bali bachanike to yani nabo. Bangaine 1 2. Baisanga. Sinali. Ani baso, tsogori cheto baso meta kale. Mwana barongo manya balenge 1 2. Wisanga 1 wisanga 2 kutari kasoma. Okumungainire. Ngatene bitina bya chete bekase kete. Ndikuno. Na exam nataka kuona ona nyalo ese ino na wigoro. Tayo tena nyamira no. Wisanga 1 iri nyamira no. Nyamira no te no tumugirango. Nano jabo so mimbora na tari weta yin. Na marieta busata tore mamono. Na marieta na ko boli ko kwete jinze jiri ndasi liko na boli liko. Ko mendandris. Ko mendandris. Ko itanga na ina sinyu kuna ngaka. Wanda iba ko na era ko raso joru. Na kin. Turo jwana kala tela sara buat. Wisanga dina kimo celebrate Christmas. Yitu kumna diala rajin sabuni zeta. Kanga ngimoko. Nyoko na ukina. Ona inga. Kuna nganga bogo se bono yangi kitu bwenda ko. Yara kabanya si nore, usubuno kuna ukina. Sai. Taro zina tano. Mandazi kwa lile mapema. Nikiran paka ndio na kimo hospitali kwa kujaga kwanza 21 kuja jaga 24. 24 imisa nere yabo tukere important sana. Imisa hiyo tabeti ko mambi Christmas, mata wakati ligras mata de kansa 25. Wana 24 lirie sako. Ai, wewe waraka ke? 25 vole tu. Wana lina liao chiko iboru na nyalinda. Ona lingi naro seta. Wana 24 yibo tukonga na tole kanisa. Kasheria yoko fukwa which 25. Tuasaba emise hiyo eri important sana. After emise ina liyo bosibo ko. Mese no bwate tibia. Mudaje timisa. After misa aliyo bosibo ko botuko. Radia. Emisa sangavya kwa era. Mboli ko ma emise. Saa moja ya botuko. Obe, njengede yarenge ko eko era sasta. Jena ara kwenda penda. Penda tu ara kwenda wakayeza karago akweboro liringa uwito kule. Abe bwanta wakasasta. Lakini unaona na wakatolika. Story. Nende waki kenyoro to ko vera sasta siku. Andi taibobe. Abantu nabakabara linde. Andi taibobe ndende tinkwana wana bdu mukatoliki. Akaze kingo chabale baba busy. Tari manda sio kabaze kameze ko kwa kuli baka chiko. Kama ngaini. Ayo tayari jamba kana. Ningirani wepi. Ona. Alawa sio lingo takatole. Wana saa moja. Ngaka chiduka. Wana botuko hapo. Eyo 24. 24. Botuko nali mboli kwa nyanya. Ngoma kanya mbo. Ni chimboli mugako minda tuketa kini. Kai, yari sene na bamukara bangani. Ya bange tole tali nenda kwa nyanya sinja to kwa. Ngoma kanya nyanya senge jongo kate kuisana. Ngoko kate kuisana. Mboli resa. No. Mboli na to kwa nyanya 24. Tuali nke ya tigara mambi ya 25. Anya yale ngenyingi.
Onyo bantu mbaruti Nairobi bangu. Onyo bantu mbaruti Nairobi mwaka uyu. Ndio kwa kimambi toko gere kanisa. Lakini ndio katora mandazi nikimanyereri. Ekora uyo. Mandazi bambi. Mandazi ali kabisa. Necha ayo samba. Alafu nkuonera abandi talinje bano. Ebusa nebwente kobo. Ona sinjanjire. Babu kweruzi. Nkuonera abandi. Ngara bata iyo. Ebusa na bakonyore ngire none lita 10 iyo. Banywe kombe lita 10. Lita 10 ebusa uzini ya monto yo. Dende na gote ni yani list ebe lita 10. Nande ini apa? Ya lita 10 lakini vingi. Ini lita 10. Mina mandazi lakini ya mange. Lita 10 wana bongo boga. Buse mbonzo bari kujwa bana na baka usawa kaka boko. Mwana garo mukabana uko moyo. Uzi balimo. Nalo yako na kwaera li? Lakini ndio aya mo abana buse. Aba gaka abuna oka baisanga muraba li. Mwana komeni abana. Bai kunyi. Ni mata abana rudiro gali abaisanga babiri batatu getani. Imade na bako manyo mondo bwebuza. Mwana tali huko na buza. Na tali komera na nase baka ngaki uko mwali ndasi pia no muchezo chimwenali. Ana mwana komera uchiga. Ono lende bantu bakunebuza baende kanisa. Kai. Catholic na nyiri. Pole. Nataka kuko. Bana buzana actually tani after kanisa. Bana ba kole kanisa 25. Emise ni important sana. Oko iboro kwa Yesu Kristo. Ono bali babota chipesa ngokolero bali chianga. Jena gore na itinyo tingo gore. Nando tabwata. Aigo. Ego kagoleza nyabanda yesa budi. Mapema sabudi reno sabuzeri chirichiro. Eje nkoro. Taki bakuholero na omo. Twaza buzikianga. Ono kanisa abuna twaza kanisa masabo magoroba bono. Magoroba na abuna libiri ya topiri. Wala wantu bali bakira nebusa bayiranire. Bono ba abukuri ibintu byawe jya bono. Ona bogoyi. Ite. Yo tangana kugekwe. Bono stay gwa chakire komenya taoni stay gwa chakire kobaga kondige taoni. Do you miss these things? Because oroche mbuya. Stay ye celebrate ko bone. Ono mna role geja. Ya gwa cha konta rega. Ona nto ye korega unu kurwanga yo chikwaza. Ono njo mweta matukane ne bintango kara squeeze. Sugukute yo na enjoy bano. Sugukute zangiore guys. Kuchonzi echiche ko rugo zine myaka ne ara ko rumaga. 23 to ko nyora ka 24 25. Ya yo to. Ona nto nya to ko chakoba ko kinu mo chakoba ko more. Maru si no mo tanjana chakoba ko. Okay. Ona mimi mna tesa, mimi nateseka. Mimi na wafurahisha. Ayo lono raje holiday yagera abacyanye. Ona njo de ane ko bali mu arosire ona nje nali ngotimo. Ikobuna ko rugoro 24 abantu okoteza ka ko bya. Ya mwako no mosensi. Weno mosensi. Wene myaka elienda ona njo mwako ona nyole bahati. Kwa nyore. Na kwa nyore rega. Kai kwa rojo none. Kwa atambia mono. Okay, bueno, oko egasi naro yakubwatira tutebe. Na kio file tinga komisio jinza jindo ra chotebe ka umwaka yo moninche tiga ngenda ka ngakari boko riri sana mandazi. Sana. Yara sikukweli era. Ena chimboli chanya nyetu. Monta kaburo kweli. Kai. Agora na bwata chisho. 24 na 25. Ande karo matuko na yo nalyo kanyora no ni chindu kuchi ane family yonse baleka. Ono toko soka tu SP family ngi. Tu ande show. Kai. Bano mwachiko gotesa bona gotesa. Ngina bie ko leka no muse. Bande bon pichi ndo kuchi ane tu ande. Bano modige te. Ne mboli banya nyanta aisa sabuka bata one nginte muziki na mo kwanda ko muri kulikene tu. Tu anya nyanta ga bano no yesu kukuire nenero. Ade maida. Mise tichinga kieji sana. Made teknik gasi yoko nengia na nemba at the same time. Bana bana kumbaga nyirire tenga ki. Abana baito tigabaira na gocha holiday toria sobu amukegera nebwate family gocha mone ubuyobu nebwato ubuyagete. Wana kana ndo bakanyaranga
Bitu kile to kere ko chenga ga ko ko chengia bantu. Ono nchino abantu ngo entertain ali tingiyoka. Ono no kyo cha kwa kore. January ko churi kwa barata mo ko te baka gato. Gato sambe no nengo. Ono Na. tali daisi yo kumera abantu nando kwa barata mo ko rai. Yesu kukwera toreta mo. Bantu bakare ko chigas chia ba Ba chire chigasi. Ano kene. Na nande life ya change. Nanje kwa ndabiri ko kana ugire ndi ne ga linga nyamira. Chikora gara na mama akiri bana rendi. Na bigo samba iko. Understand bale bana. Lakini sasa abantu bali bamintu muri school kabda ndimonya the chance kugenda kumirana na family members na close relatives na friends as andosia sumore. It's special ne holiday season. Kumirana no musari utaromirana for long. Kumirana no muibori go say a brother yawe a sister is very important. Karoba the chance une igenda ko celebrate and go guri en kondina igenda ko kora chisho onye mukaraka family mo kunyara bubu atari bakari mo nyanyara go keep social distance. Amoko batavya chisiko gari bino. Tare moja tukayande nagatima nimate miga nere mengere gatima bantu bateka advantage yo ngalyo koiro mukunguka mundo nari akache go introduce yo musacha yabo sako ndone nari acha ko ginjero umwana umuyiga mbure gati yabo mundo wako cha gore nyumba ande nkobere buja mwa sangamo ani moment chiriyo oro muibuli oro mukoragira mwezi tali nataka kuragira kirota hiyo lakini sawa kuragira kirota lakini geroro komekire sense sana yani nkufila ale yani presence yani that golden time we spend ali no twale ndo kyao ochikonyo chibutuko lakini otoko I think muy buri ngwe pride darenga ora abantu bane bachirisika togo chicha kuru Nairobi wachire kuru siko yense tuligotenena kate toende Mombasa nini maybe anaboro lakini umuibuli yerekera korochenka yako woka goka at least spia gasapa akamu sugukwe agasapa magoro gai muragere muramu bonsi abana baro kero muntu ani ritukirira abeli tukulinene sana na saibuli. You never know by then. Nekene chance jinjiri wote ndokuba nande kugwego charibu mwaka nande kwa mwaka ni nande ndubwate chiki chaino mwaka oyo turagera mwaka nde tokumanya nyasa ukubango bugima bwa bantu na man ande nyasa ka koire chance kira musabire yendo taratumekeye buye ono minyoka gali ragera na baibori go kyori otana mutari kunyora negera rituko. Maybe all they need is your company. Estarie mbori ye kwanza is not the same way ranse ekero akoyeribueka tikango ya sabe na inwe ayenkonde kara de vingo obe ayengo koroka nkonda ndo kutoka ni ndawa chinkonda ndo goita kono ka kondo kaninga itaba ete kizu na baba kondo kayo bono batenginga na yo moeriga to batike baragere kera bora sonje iga ande bandu baganyete bakore bari mbori bari da mandazi ya mahu abana ba minto chekina batebi andosi asimole ngakie yesa iboletu ngakie mugwanta gotekia ngakie ko unify onyo muntu nare kwa gosere to mwaka uyu ase mukaumana rero mwakiresi musaba mabera mutena yesa iburu rero tiga akikuchimutwa tomenye na omorembe ndo gocha gochengana Yesu iboiru kingange to muntu ndo na man onde biasi obwate wete na kogoserete musaba mabera onye wete ngwa goserete omuntu tengo magerese kwa mogoserete sa kogoserete onye muntu kogoserete na ko musaba mabera nero usaya omwabere twara nkorengi mwabere no mate yako abere ne mwabera ne 2021 ni kwanza 26 boxing day ego ika mutomere box ego ika tobo dia geronyo kubata na ko mutumera kini ego ika 26 tobo atia na miende yonse aso buga mabugao ani ngo so ko kungwari to kuchimoto umakondo kwandore nie ama yana kabisa bono ayo kondi kwa kwandi rege toketera kingi nyiri no atwara gosieka tigankorerega tocha to celebrate obuya bwo iburu konya sai bwo kakose kwa Yesu tuebanga ki ebintu bire binde bya penalty after iboiru nande byarenge binde bire ugly
So ngakienera ntugire kwa careful sana. Anyo to celebrate na twigere ngakienera yese ibure twachengera abantu twakora iturakora in the name of celebrating. Gatunyore after ibure tuga abana bamuraba myaka ebere go chance mbaite tu abange sana. Akere roda igwete ngaki umurutu ibuirwa akabo akada baita baisi bonse pibe inse yemyaka ebere. Baka yesa akaja gutami go jarari. Akatami go jarari. Akatami Misiri. Egypt akaja survive opage scandal ye gara. Igo onyo ibure tu. Egento bunekyo. Ebinte vinge bibena obira happen to represent the blood that was shed now is very vital. Be on the right, ebinte bibembi konyora. Tako wenda siko past curfew wakulita boli wate kumutu. Tako wenda siko uzo drive ko drunk otuomerenya si akakuba keumi. So nda kuba se bantu balimo kunyo ndebiriro mu merana mu ndagwa kana nicho. Awakana nicho ba abo chamanye. Ono lende to avoid kotoka on the wrong place at the wrong time. Then avoid it. If it's avoidable, avoid it. And then sawa sisi na moigwa toruma rekani uru Ethiopia oze Qatar oiken kaga uru Nairobi na ndo ganda go Dubai go tiena otarigo spend the things na wa iburi na wa family. Merry Christmas and Happy New Year. Ana no marembo Kristo so kumwanja no komwera butambe misa ito yali. Ah, yeah.